عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بارك وبارك خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد الله زوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عن Sayyidina Ibrahim alaihissalam wa zawjatahu wa hifdhallahu lahuma. Hadits nikah menjelaskan tentang hijranah Nabi Ibrahim alaihissalam ben rajina Siti Hajar sikak lima kedua-duanya kak dintoh hijrah karena menyelamatkan diri setelah kejadian Nabi Ibrahim yontalaki de apoi se sangat raja oleh raja se zalim kebenaran raja Namrud. Oleh karena itu karena Nabi Ibrahim kak dinto melalui beberapa daerah qaryatan melalui napanya mana kelaban Siti Hajar Siti Sarah hijrah kelaban Siti Sarah masuk ke situng desa dari desa ke desa sampai masuk ke situng desa yang desa kak dinto beda raja sezalim malikun minal muluk au jabbarun minal jababirah kibaneka ratoh-ratoh sekereng ratoh-ratoh sezalim. Nah masuk Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ke daerah paneka terhendus eka onengin oleh mata-mata daripada kerajaan sampai kabarnya ke depak de raja bahwa beda nyama Ibrahim ben reng bini tahuning cek negara rajina bon orang bini maka raja neka mereng cek Nabi Ibrahim neka masuk ke daerah na kelaban situ orang bine sesangat ratin lah setiap beda orang bine masuk sestatus sekak dinto bine orang sebene napa praben pasti rampas biraja nih kak pasti rampas. Nah untuk nyelamataki rajin kak dinto Sayyidah Nabi Ibrahim alaihissalam nih kayak tanyaki bareng otosan dari otosna raja fa arsala ilaihi ayya Ibrahim man hadhihi allati ma'aka ya Ibrahim siapa jah ring bine sak bareng kakek. Nabi Ibrahim tak jawab arya tang bine mun ajawab tang bine pasti rampas pasti diperlakukan tidak senonoh engki jadi napa nyaman paksa untuk ngelayanin melampiaskan nafsuna si raja si zalim beneka maka Nabi Ibrahim adabu qala ukhti orang bini ria jadi tang tretan. Nah padahal rajina Siti Sarah ini statusnya rajina Nabi Ibrahim tapi Nabi Ibrahim jawab ukhti reng bini ria tang tretan bini. Nah bareng bon mare mereng jawaban dari Nabi Ibrahim bahwa reng bini ini adalah tretanah lapor deka si raja eke beda raja salah satu napanya mana otosan raja ini kau tetap
tangkep bayi perlu na Nabi Ibrahim seksa orang bine neka juga napa hala sarang raja neka pon la seksa kelaban cara se kasar ekebeh tangkep Nabi Ibrahim dan Siti Saro beneka biotos na raja neka untuk ekebeh deka hadapan raja sedolim karena pon la tak berdaya Nabi Ibrahim tak berdaya pon rajin kak dintoy tangkep akhirnya kebeh Siti Saro neka Siti Saro neka ekebeh di pasukan raja neka pengedep deka raja sedolim neka king tak sebut nyaman neka anto share nyaman raja king nyaman di sana pun qaryatun fiha malikun minal muluk au jabbarun minal jababirah masuk ke situng tisa daerah seboderato sedolim otaberato sekereng sebengis sadis nah karena pone tangkep fa arsala biha ilaihi maka rajina peneka panoro ekebeh bi pasukan raja fa arsala biha maka Nabi Ibrahim ngutos biha kelaban ngibeh Siti Saro kela ilaihi deka ratoh deka malik se zalim neka faqama ilaiha faqama tawadda'a wa tusalli wa qalat akhirnya pas ketemuan bi raja ini ampun lah mulai berbuat tak bagus raja ini pas Siti Saro pamit wudu kemudian sholat 2 rakaat pas atuh Siti Saro ini Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayyal kafir ya Allah mun pacet kaula ne ka iman ka ajunan ban iman deka otosna ajunan kaula nyon raksa aki kemaluan dan kaula kecuali deka laki dan kaula cek sampai kaula ne ka kuasain enek maten alal kafir de orang kafir rato sedolim beneka Gusti fa ghutta hatta raqada birijile akhirah si raja kafir neka sampai ajungkel ya napa ropek nyabena ampak sak dedena sampai jang kejang sokona kabit Makkah mare aduana Siti Saro neka duanga neka Allahumma in kuntu amantu ila akhirih maka tepegeh coba boleh tepegeh boleh sampai kejang-kejang lah neka Nabi Ibrahim ketika ada ukhti ini kan Nabi Ibrahim beri nama bacaan gula tauriyah beda tauriyah ba'id beda tauriyah qarib beda tauriyah ba'id tetapi makna selebih semak dan makna selebih jauh tetapi bisa ekar paki dari kalimah setong beneka beda 2 makna beda makna se pendekatan se semak beda pendekatan se jauh protes rajin Siti Saro ban mak guru ban dan Nabi Ibrahim sambian mak carpak sambian mak guru mak ngocak kulen ketretan sambian nah engkau jawab Nabi Ibrahim engkau mun ngebela kakek tang bine rampas deki kakek mun ngebela tang bine kakek pasti deki perkosa kakek bareng ratu jua oneng Nabi Ibrahim cek na kebiasa na raja ni kapon nga nikah dadi ngakui tauriyah nikah sekar paki beni lafat tapi maknana maksudnya la tukadzibi cak Nabi Ibrahim cak sampai ban ngangkep engkau ria carpa guru hadithi dah tahu ngomongan fa inni akhbartuhum annaki ukhti engkau ngebala ngabarin da orang-orang senang kepangkok ruah bahwa bentang tretan wallahi demi Allah innahu ma'ala wajil ardi mu'min ghairi wa ghairik demi Allah ning atas bumi tak ada orang seiman ke Gusti Allah kecuali engkau ben kakek Saro debuna Nabi Ibrahim ada seiman sekali atas bumi ya
kecuali engkau ben kake berarti ben retang tretan dalam seagama sekar pagi sengkok bene tretan tongkel bapak bene tretan tongkel embuk tapi tretan pada Islam mah ini kocaknya mah tauria taknya mah guru nikah taknya mah carpak nikah hanya mana tauria. Nah, tapi bagi seorang Nabi Ibrahim pun pernah ngelakonin ngak nikah. Maka Nabi Ibrahim ada budeka umat tak engkau tak bisa nolong beengkapi karena engkau pernah tahu rasana carpak dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tak bisa nolong ka beengkapi. Bahkan di antara syarat beli ni ke tak boleh carpak. Ada cerita beli carpak ni ke sobung. Mungkin carpak tak kira dibeli dia. Mak bisa bedo orang tak carpak sekali ni ke beda. Tuti takut, cik takut sara dek guru dek kadip ni ke guru. Guru ni kemana carpak? Napa bahasa Madura ni? Ngebos. Mon ngebos saya nyaman. Mon ngebos lopoto tak apa debi omong tak sesuai bareng keadaan. Syarat tadi beli ni ke tak pernah carpak di dalam odin. Apa boleh seorang Nabi, apa boleh Nabi? Tak mungkin Nabi carpak ni ke tak mungkin. Keng pernah tahu riah ngak nikah? Pernah tanya aki, siapa saya mateen, siapa saya nogel cetaka berhala ria? Ya tanya aki dah pangeran kaki dia. Walaupun aneh kataannya matakdzib, tapi seorang Nabi sehingga Nabi Ibrahim engkau tak bisa nolong beengkapi karena engkau pernah carpak dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saudara perempuan ini adalah saudara seiman dan seagama. Sop aja, napa? Sop aja selamat Siti Sarone ka. Mun ngebala hada zaujati, are tang bine, wah. Ada Siti Sarone ka. Nabi Ibrahim seksa. Kemudian Siti Sarona perkosa. Nah karena tretan sehingga saya tangkap Siti Saroto. Ekeboh bareng pasukan-pasukan raja nikah ekeboh de hadapan raja orang bine ria ketika pun teku jamaah kelaban raja sedolim kele berniat pun tak bagus niat cuba maka atuh ya Allah mon pacet kau leka dinto iman ka ajunan iman deka otosna para otosan para ajunan benten kau leka dinto nyoon raksah kemaluan abdina dari orang-orang sedolim, orang-orang kafir kecuali atas laki badan kaulah. Tapak kerajaan ni kah? Akhirnya karena raja ni ketapak ke mun terus dalam keadaan tapak ke ni kata kok mate, adua boleh dah ke Gusti Allah. Allahumma iyamut yuqalu hiya qataltuhu. Ya Allah mon pacet ni ketek pebere sarang panjenengan tek pebeli asal tek pebeli one nyaben ni ketek normal pole sampai mate wah kula dikek tuduh saya mate tetep tangkep kieu kula enjaan Siti Saro akhirnya dalam ni banyak riwayat-riwayat dari riwayat pertama dari neng sera neng Imam Bukhari neka berde riwayat ngak neka berde riwayat selain tapi napa ateka beda cuma maknal murad apa ada maknal murad apa ada iyamut fayuqalu hiya qatalathu ya Allah mon iyamut yuqalu hiya qatalathu mon neka mate deki kipaste tada boleh seyarane gimana ke Siti Saro saya mati ya faursilah peberes sedukalena athania tithania sini ka boleh berbuat boleh beli boleh agar ke Siti Saro boleh beberes boleh au fithalisa sampai telo kali aki sini ka berusaha untuk napanya mana berbuat tak bagus berbuat cuba dekat Siti Saro ni kah raja sedolim ni kah benar sekalian dua kali aki telo kali aki tetap adua boleh dekat Allah Subhanahu wa taala ya Allah mon ni ketek pebere sareng ajuran kau le dikisek tuduh mate akhir ngamuk raja ni kah
ngamuk, wallahi ma arsaltum ilayya illa syaitanan, beendria tak mentar ka engkau kecuali seorang setan keben kapi jere setan je kapi je, tak bisa dia engkau ke negua tepeke berarti setan je kan. Benih manusia saja, irji'uha ila Ibrahim, pebali boleh ke Ibrahim dia, benih manusia dia, setan dia kan. Wetan setan kapi bi raja ni, wallahi ma arsaltum ilayya ila syaitanan, beendria tak ngebeh kapi tak ngebeh apa kan kok kecuali setan saya ngebeh. Wes pebali membelin ke Nabi Ibrahim nikah, beri hadiah Nabi Ibrahim, beri hadiah orang bine budak saknya mah Hajar, beri riwayat ajar, fa'atuha hajaro, dalam riwayat lain ajaro, Malik ota beraja se zalim kela, apa ring hadiah saknya mah Siti Hajar, beki dengan Nabi Ibrahim. Sampai akhirah Siti Hajar kabin bi Nabi Ibrahim, adik putranya mana Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail di putra dari Siti Hajar asal budak hadiah dari Raja Sedolim. Ya pembeli ke Ibrahim dia, reng bine dia, tak oning nih kecek bine nah. Karena Nabi Ibrahim kala ada bu hadza ukhti, nggak boleh ditang teretan bine. Jadi malu raja nih, kapacet kebiasaan raja nih kah? Mon nih ke status sebinen orang pasti rampas. Mon status sebene mon paraban kemungkinan ki selamat. Nah, karena Siti Saron nih kayak riwayat aki paling radin orang sedunia jangan di zaman mereka. Kita uning kan mon makin Miss Universe tercantik sedunia, beda lomba cantik sedunia nih kah. Indonesia ngirim dia, kyo seada keada si budi ke budi. Kaya asempak kantok biasa nak karo lek beri selendang apa Miss Universe tak apa jenenge gue rek. Eru kan rek. Lomba tok montokan niku lho. Dari negara celeng bodoh negara Arab bodoh kabeh bahkan di Indonesia ni ke keluar ki tau ning rengkam mah. Wong iki nilai sobore keponan. Maka saya paling bagus kocak tercantik sedunia, paling ratin sedunia. Jadi dari negara ngirim dia, ya saya del seterleter, mesti tahu saya tak kira. Tahun yang poongku nih cerita nikah, beda lomba kecantikan nikah antar negara. Jepang mau keluar, jok rajaan kelenon saya bubua dada, jok rajaan sosok. Jumpa cek ada lomba seberang nih kak, lomba seberang antar negara nih kak. Jepang mau keluar, rasa orang, nggak bal, catat. Cina datang, Cina, apa katon, wah hebat, nggak nyor, won patang mau keluar ke Amerika, wae sorak, waduh gawat, melon. Indonesia nggak jeruk, gelak biorek, kak, nggak jeruk kan, kan dua cerita rusuhnya, letin baca leter, tak tahu, aku tangan, toh sampean nyong ngomong tak percaya, aku tangan, toh orang bina ni Maji Busro, aku tangan, toh asembakan, toh Miss Universe nih kak, setin aku tangan, ini ketelak kap. Kita lah kapi sih. Mul dari atas sampai di bawah. Benih aku odungan benih aku lampion benih aku tangan tok sempakan tok sempak benih sempak sih aja kini sempak ini kini sar. Indonesia lo gelo dah kene. Nggak jeruk. Tak tahu nak yang lengceleng ngetok nggak jeruk. Waduh menang Indonesia. Tuh sih nggak jeruk celeng ngetok. Langsung ngabet tok manji. Ini keneng Miss Universe dia. Itu paling radin kan. Siti Saron itu paling radin orang punan.
Singko tak kuat pun raja ni ngeten lah. Tahu je aja Praben sangkan lah padahal rajine serah Nabi Ibrahim. Kabit negu ageblak sampai tapeke. Kabit negu ageblak sampai tapeke. Sampai telo kali dalam riwayat napanya mana dalam riwayat aufi tsalitsah sampai telo kali. Jadi atuwa boleh. Ya Allah, akhirnya peberas bi Gusti Allah. Karena mun terus dalam kebadan tapeke takok mate. Maka Siti Sarah tetap yokom karena yang ke pelaku pembunuh dekat raja cok raja nih tetap ke temu orang biasa tetap ke biare raja tetap ke raja nih mau ada presiden nih mau ada saya tukang masak aja catat pak siapa sih tukang nyatet saya tukang masak catatnya mana KTP ini kalak kapi tak kok tepak ngakan masak orang punika tuh ketat nih kah napa pas pampres nih kak pasukan presiden nih kak jadi presiden datang orang dua hari lo datang kada pun keamanan harus steril makanan tanya ki masakan apaan boy terus tanya ki kepi pas pampres nih kak wah nih kak raja nih kak hari mau mati karena kok deki engkau akhiran apa tangkep lah nih kenyamanan apa tauriah nih ke bab apa bab tauriah. Jadi napanya mana beda makna sekar pagi tining Nabi Ibrahim enten lam yakdzib Ibrahim azza wa jalla Nabi Ibrahim ini kata hanya guru deka Gusti Allah keng nyamana tauriah tanya ki siapa sing ngelakonin sing ngetok tang cetak tang pangeran bal fa'alahu kabiruhum hadza tanya ki desa paling rajer ya berarti riye sing ngelakoni jangan Nabi Ibrahim tapi seorang nabi ada bunga nikah napanya mana Nabi Ibrahim pas sampai ada bu engkau tak bisa nolong kabeen karena engkau pernah guru dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah dari hadis nikah di antaranya faedah sebisa kita ambil dari pelajaran hadis nikah mon tepan sompak hanya pun keadaan syadid keadaan saya begitu genting bonan abe tangkep seksaah bine kebe perkosaan maka satu-satunya cara tidak boleh sebisa nolong Gusti Allah mon orang tak bisa nolong dia. Apa yang dilakukan oleh Siti Sarah fayusalli yatawaddau Siti Sarah awudu wa yatawaddau wa tawaddaa na Siti Sarah nika faqamat manceng tawadda wa tusalli awudu pas aso soalnya menunjukkan apa al iltija ilallahi taala inda syadaid mun tepakne kening ruwet jak buru ka oreng buru ka pangeran kada pangeran ro entare kada buru sampean ka manusia tak apa sampean matur ka manusia asam bet ka oreng minta tolong ka oreng keng pangeran cek budi-budi jadi semakin kan pangeran mau lebodo orang ruwet sompak kan tada sakan le pangeran amunan asam bet detok ka oreng minta tolong ka oreng jadi pangeran dia tada mesti hadir aki kada Gusti Allah nih congo saya rasa mampu nolong Siti Sarah Nabi Ibrahim tak bisa akhirnya Siti Sarah tangkep ketika Siti Sarah kayak tangkep tak bisa ada kemungkinan bisa selamat ponan bahkan terancam karena etoroten dua ya Allah mon pacet kul iman ke panjenengan ben iman ke otos na ajunan jaga aki dan kau lekak dinto kemaluan dan kau le diri orang laki saya tak halalkan ku dan kau le kecuali laki dan kau le terima bi Gusti Allah dua no akhirnya pas tepeke takok mati dua boleh tapi sebelum menikah Siti Sarah nikah mancing faqamat wa tawadda'at wa tusalli Siti Sarah nika mancing awudu pas asolat nuduaki mun ruwet mun ropak bejeng makin mun sompak tak bejeng mun ruwet tak bejeng terbalik mestinya pertama nika al iltija ilallah mun buru dekat Gusti tak nemu sandaran boleh lah tak nemu boleh ya tak mangki pun Siti Sarah ni jalan untuk selamat ni tak mangki kecuali Allah Subhanahu wa taala saya beri keselamatan
Al-iltija ilallah. Nomor 2 dari hadits nikah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa orang kafir ratoh se kafir gelek pa enak bi Gusti Allah ternyata pa kalabi orang bini. Bener kalabi Nabi Ibrahim nikah. Kalabi Siti Saro orang bini. Raja kalabi orang bini. Ya don orang banyak nikah. Tepegeh. Mosok raja kalabi reng bini. Ara ngamuk, are bini orang setan re saya takep kakir. Ya bebeli tak kuat pon saknya mah. Rato gele. Ini menunjukkan orang kafir neka Allah Subhanahu wa taala napa? Adzallahu Allahu taala enah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir akhzahu enah wa adzallahu enak sengsara ongku kalabi reng bini ternyata kan orang laki mun kalabi reng bini ini kecoba kok kalah aja bisa bini aiso iya takut sara sebini deh iya pecahan sebini coba orang dia pak iya penting kan tak takut mau sobat dari laki takut aja King lah ada apa terlalu cinta terlalu sayang mangkan kalau ada orang cinta sarah kering bini ini tak cocok kula bodoh orang bini cinta sarah kasih bini tak cocok kula tak cocok kamu lah orang laki terlalu cinta kasih bini pasti orang tua tak kere-kereken wak tak kober nyong orang tua tak kober nyanda orang tua apa bekto tada kang bisa bini ada pasti pun maka membuat orang laki terlalu cinta ada orang bini salah aja bini mesra aja bini mungkin ada orang tua maksudnya pasti orang tua tak kira-kirakan oning ceritana siapa sahabat seorang sekone suul khotimah gara-gara sebini Alqamah benar ketemuan bi kanjeng Nabi benar asalaman bi kanjeng Nabi benar alingki bi kanjeng Nabi kan terlalu cinta ada si bini tak jaga perasaan ibu si amasa ibu amasa kan kui Sayyidina Alqamah beneka pas ngocak engkau tak ngakan engkau mak kula tak deer mak takut kenyang takut tak deer masak Nabi ini nah sahabat nih pak korang sekone suul khotimah kengke sepora bi ibun Jano nama masalah sahabat mungkin bangga gareng tua tak bisa. Tonton la ilaha illallah tak bisa keluar kalimat tauhid la ilaha illallah tak mampu. Sayyidina Alqamah tak mampu. Ternyata apa? Pernah mengecewa ibun, pernah mencegah ibun, mata kedek, mata kerja tereng sepobinen. Masa aki demi Alqamah Polanda tengah. Ternyata ada tengah combon ibun tak ngerasa sekali. Alasan takut tak ngakan masak nasi bini. Mangkan cek yang sayang ngambian ke si bini. Saya biasa boy. Duduk dia asotori. Waduh, ngakan bi si bini. Pah bila saya ngakan bimbun. Lan jalan bi si bini. Pah bila pun saya pesan nengah. Biasa bila kadang atokar biasa. Atokar masih gula atokar, pak atokar. Ada yang tak atokar masih gula. Jangan saya tak atokar. Masih kiai atokar kia. King tak rame patokar. Ya tak buat sampai story ronja. Atokar, mata atokar yang pada beres. Si akal dua pada sehat apa polong atau di situ. Ya atokar. Makanya saya biasa boy. Demak ngaji tok. Jadi lu abon ngaji nih. Lek sahabat atas burung saya ngaji. Saya rampian neka aci, ya dan ring bine tek kene ganggu, kok mon kulaku jak ganggu ngaji ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, jak ganggu golek. Akhirnya ada orang paruh dem malakin, bahwa mon bujuri tek kene ngaji dagu semua. Gawat umbian pak, gawat. Masih matu, wana takut saya ganggu. Dia memantun bahwa mentang mantu bujuri tek kene kadung lang seneng ngaji mentang mantu, bangga matuan umbian.
Dia mah ada leji sih letang mantu jong tepak tahu heko. Let ada acine sekali lereng lake. Pak saya lopot rek kan ngebu etek jong. Tade anu sekali. Teti neka nunjuk aki orang kafir nabi Gusti Allah neka onghuan baca. Akhzahul kafir khaiban wa ahzanahu wa adallahu nabi Gusti Allah Subhanahu wa taala nya sampai terpeken nikah banyak orang nikah cek raja pas nikah karena kafir dekat Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor telok kita nikah oleh nerima hadiah dari orang kafir, oleh nerima hadiah dari orang sihatu hibbatil kafir, oleh nerima hibba ri beriin reng kafir. Napa robana? Siti Hajar. Siti Hajar hadiah papareng dari raja seka kafir. Terima bi Nabi Ibrahim pas ekabi di anak. Berarti hokoma nerema papareng qabulu Sarah nerema Siti Sarah dari minhu napa al kafir kala Tuha Hajar, beri je Hajar je beri budak ni berarti larang reken. Mun cara mangken ki pun apareng kendaraan semewa ponan. Nah napa boleh budak gele sehat tegus penter cakang alako. Pas bi Siti Saro etrema pas bagi dengan Nabi Ibrahim. Berarti oleh nerema ri beri noreng kafir. Karena Nabi Ibrahim nerema sihatu hibatil kafir peparenge kafir nek asa berarti terima ya tak apa cereng lasari berin engki ben Siti Sarah pun nerema qabulu Sarah minhu terima bi Siti Sarah dari orang kafir kala cek saking ngata oleh ya tak kira nerema cek saking ngata oleh tak kira nerema berhubung oleh terima bi Siti Sarah wa imdha Ibrahim alaihissalam dalika ben Nabi Ibrahim pun juga norsaki ri beriin sera raja kele engki peneke saaroba Siti Hajar pas ekabin tining Nabi Ibrahim pas keluar Nabi Ismail. Nah jadi engki bisa kembangaki tauriyah nika bisa kembangaki. Iki nggak Mas Hakim ini kan taurian nih kah? Kula saya beri cerita. Mereka buru, anu kula beda sepopo compok. Enja tak guru baca. Tak ngocak beda tang bine bungko. Enja. Pacet bine nah. Terus tang sepopo, pacet sepopo nah. Cak ngocak keburu, mak keburu gak motore Mas der kadang ngiring lagi Mas kejak Mas. Keburu beda tang bine bungko. Ngoro bine kan sineka. Berhubung beda sepopo ngakui tawiri yakib nih kah cek ngoca beda tang bine kerobi ini benar ketemu tore nasa kecek paksa berhubung ngoca sepopo beda sepopo compok gula anu keburu beda sepopo ini bener di tawirian nikah situng lafat tapi beda dua makna. Tapi sekarang pagi bi Nabi Ibrahim neka adalah tretan pada Islam mah benih tretan tongkel bapak tongkel embu benih akhul mukmin ukhtil mukminah tretan seiman seagama. Jadi kocak tretan al muslim akhul muslim orang Islam tretan orang Islam. Nah karena al muslim akhul muslim kocak. Ada bu Nabi Ibrahim bahwa Ari adalah benih tang bine tapi tang tretan selamat. Polanya celembian. Ialah kembang aki tibi keren nakal roh. Oh jangan didim aja. Kerena aja lah kerena tauria. Dia. Ya mau saya boleh ngejering letah. Wajib busur penter sarah mondayan dia. Atau uri aja penter. Sangku di dimma bingko jan pujin je. Billahi wa sompare pancen penter atau uri ya.
Demar kok moro mati rek pate demar. Ya mate mangkane tak bisa benter. Jalan rosak punya jugelengan kok tak kok labu akhirnya on laonan mate tak patenge telat. Padahal tak mate ki ngepate. Wake loke. Nake loke mangkane kok cak reng lake mergena ke loke. Dadi tauriah, kening tauriah nika. Ki mun sampean ngaji balaghah banyak nika keterangna ning bab tauriah nika. Ya matur muga nika beri maknana mare baca kare artena. Laku arena apa Senin? Senin ki ngaji. Matur muga dari kisah singkat nika bisa kita ambil pelajaran. Pertama, al-iltija ilallah taala inda syada'id. Mun tepan sompek buru-buru pangeran kade. Marsine ke kiai ngereng, kereng penter tore, dek serse yang ke bisa nolong membantu sampean de tretan. Keng pangeran cek dibuduk ki mula tak sanggup kapi bila pasrah ke pangeran, mula tak nemu ke pangeran. Budreng sake. Lo tak nemu puru tak sanggup ngale Karachi, tak sanggup ngale ke Malang, tak sekole bila pasrah ke pangeran. Dek cek pasrah moro di budi. Beri tematen tok. Mula tak sanggup pasrah ya mate ongku. Dadi ke pangeran nih kamu ring lambek nih baca kula ki enggak. Reng sepone mun kula ku baja mangken nih hampir benar ini ke beda tobung bi telur. Beda aing. Hampir benar. Beda telur lah, beda tobung beri sap tangan tobung nih kan beda telur kadang aing. Sera sakit. Kebiasaan pangeran Allah Ta'ala dan kadang apa ring banyak pun buktena beda bela tetangga di badan nika pun harus ke dokter nika harus ke raci nika harus ngamar karena pun lah minta aki ke Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala paringi kecemburan beri kelonggaran pasemo pendewi pangeran burung seantara operasi de rumah sakit nika jadi cek buru ka orang kada buru ke pangeran Siti Sarah pun letak nomor bet-betan punan buru awudu pas asolat hanya onda ka Gusti karena dua orang sedalam kemudian kepepet rek ikhlas saram bona Allah anu nara tadarruan DPD pen ke Gusti Allah ngenyeng renye ke pangeran je bacetlah abai perkosa tak bisa ada yang saya bantu ya Allah paringi selamat pajat Gusti bantu tining Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi cak buru kedukon. Kita ke pangeran apa aja nggak ada. Bah minta tolong ke saya yang kep sampean bisa beri pertolongan. Bantu nabo. Entar dok beringin. Entar dok botol aja. Entar dok orang saya tetap mau ketos naruah. Saya entar tak bejeng tak basah. Tak oning mek mantep. Beda bodoh. Benentar ke orang sesoleh entar kering tak tua bejeng tak tua pasah mu ana buta lembun juga mereka tak bejeng le entar anu yai kula niki kepepet yai kata utang yai sing nagih kajeng ngerampas omah kula yai oh ya mrene maneng meneh si tak gaekno ya tahu kebayaki apa si tak bejeng tak pasah. Ya umpama Nabi pangerane toro te bene karena mantine keng setan je keng semakin malelop pas semakin tak karuan kelakon. Ya, nomor 2 yang ki paneka Allah Taala maena ada reng kaper pakala bi Siti Sarah. Nomor 3 pemberian dia reng kafir ne ka oleh terima. Buktena Siti Hajar terima bi Nabi Ibrahim. Keng cak mentem ya. Cak mentah. Cak minta sombongan ke orang-orang di luar Islam pokok. Kadang-kadang maaf kula non sebu, amolot minta sombongan dek pabrik rokok. Sandi ya reng kaper, mosok nyelametkan Kanjeng Nabi minta bantuan dek reng kaper kan tak pantas nih kan. Mpian mun tak ndi cek jerajem ponan. Deng sedeng kola kajene TV. Pabrik ruentare, pabrik dina entare, kan kui kebola kan kui molotan. Sikan kui Kanjeng Nabi minta kereng kaper, saya tak iman ke Kanjeng Nabi. Wah, kira bulung-bulung rokok kapi. Bulung-bulung pengajian je rokok aing. Iya produk-produk kereng kaper kapi.
Mun sampean tak mampu aja cek medaki molotan marin kemun minta sombongan kering kaper neka bener online nerema keng cek minta mun beri ya terima keng cek minta cak bener Kanjeng Nabi kebenyara sombongan di oleh banyak cetot bi panitia na tareng na makannya denyang dia ya jadi tak cocok tak tepak mun beri terima tak apa masih reng kaper terima mun pacet beri keng cek minta mun kan kui amolot kan kui bangun masjid minta kereng kaper ledar masih cereng kaper tak iman ke Gusti Allah kok tak iman ke Kanjeng Nabi ya malah minta bantuan saya mun tandi PC saya bangun saya suruh bangun siapa mun tandi PC di PC 10 juta terus ngabin 600 juta 500 dari lima tato jia tamu kuaku lah ya akhir masjid ngolaki sebarang pun minta kido sang minta kido ruah ya tak tepat tapi mun sampean tak mampu bangun cak bangun pun semampu negelu daripada sampean bangun tapi dikit minta ki kering kaper mun tak mampu amolot je raja entau saja rajaan pun sah biasa sepenting tak minta mun beri terima baik mun beri as-sah hukumah ya muga tadi ilmu semanfaat ya pun paham iki jadi mun dalam keadaan sompak, dalam keadaan genting, gawat, darurat, minta ke Gusti Allah. Cek mata ada pangeran. Urusan terima tuan pokok minta tolong ke pangeran. Memati ada ke Gusti Allah, meroboh ada ke Gusti Allah. Cek meroboh ke manusia, cek memati ke manusia, cek manusia mati lagi, ya roboh lagi ke manusia. Mun meroboh ada tak temate, hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa ta'ala ringan umpama bi pangeran tek karasa aki tek kabulaki permintaan minimal atene kampunan beda tenang ngapunan beda tenang Masya Allah ya nika siapa tahu orang-orang sesemak ke Gusti Allah bila pun beda biasanya orang montako buru dari saya katako Pak biasanya lumrah orang montako buru dari saya eka takok tapi mula takok ke Gusti Allah bener buru dari saya takok tapi buru dek saya takok buru entar buru bener buru menjauh buru masama fafirru ilallah aburu dek ke Gusti Allah sulit baca bila kecapok sompok empon elang kapi bejeng elang ruwana elang ya tambah sompok kongku ya nika pelajaran nika ya tadi mau nanti keruwetan ben keropekan matur ke pangeran umpama di pangeran tek kabulaki permintaan minimal pun dalam atin beda ketenangan beda kekuatan ya secara rohani nika tak gempang goyah kuat berarti ya bayang aki nggak nika cek bini rampas orang tore Nabi Ibrahim nggak nika kebo berung pasukan sedolim nika saya sebisanya lemat aki Gusti Allah ada Nabi Ibrahim engki eseksa sebine tangkep tapi Allah Ta'ala apareng bantuan tek kasangka Nabi Ibrahim ketika iyon talakina de raja raja Namrud ini iyon talakina da apa raja kena ada si bisa nolong sera apa ya Raja Namrud neka nyare kaju menabi tak salah zaman setahun apa zaman sebulan nyare kaju ngobrol Nabi Ibrahim sampai malaikat Jibril matabar mon sampean minta tolong ke kula Ibrahim malaikat setokang ngatur angin polong sopaja mateen apa ya Raja Namrud mon sampean minta tolong ke kula untuk membantu sopaja malaikat sing ngatur ojon sopaja ojon sebodan pocak bora pocak temor polong dadi situng untuk mateen apa ya Raja Namrud saking dirajena apoy umpama beda manuk lebet langsung masak Pak pas ni kan Nabi Ibrahim saya yontalakin apa jawab Nabi Ibrahim amma ilaika fala wa amma ilaihi fa hayyun la yamut mondak baan Jibril kau tak butuh pada makhluk ke Gusti Allah mondak ke Gusti Allah huwa hayyun la yamut odi saya tak terseta namung Gusti Allah yontalaki Nabi Ibrahim pantang dari jauh Allah Ta'ala beri bantuan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim apa selamat di Gusti Allah karena burun ke Gusti Allah ini kekuatan iman ini mulai iman tak kuat aduh jangan sapa
di mana baca tak kapate kuat mana. Oleh karena itu mereka pelajaran penting matermu ke iman semakin kuat, iman semakin mapan sehingga kau dengan selalu iltija dekat Gusti Allah, i'timad dekat Gusti Allah, selalu nyander merobu mematih dekat Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan jemper, dalam keadaan ropak, jangan sampai kau dengan ngelangaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta selalu nyoon ke Gusti Allah, serepot apapun, seruat ngak apapun, jangan sampai buruh kecuali buruh ke Gusti Allah. Baru kemudian nasampet ke tretan, nasampet ke ring sepuh, sampet ke saya sampean sampetena sekira mampu beri jalan keluar. Kalau benih ke Allah taala dikibah kalau beri bantuan ya. La ilaha illallah, mun beda salah nyoona sapor sebanyak atas kekurangan sepengetahuan dan kaulah nika tentang tauriyah nika bapa Nabi Ibrahim ketika ditangkap ben Siti Saro, karena Siti Saro tak paringin keturunan, saat paring keturunan Siti Hajar. Akhir pas abangun Ka'bah Nabi Ibrahim bin Nabi Ismail. Akhir aing Zam-Zam keluar sugan berkat bantuan Gusti Allah, karena Siti Hajar nyari aing ke borok ke timur antara Safa ben Marwah. Karena Nabi Ismail pun nangis arjeng soro tinggal bi Gusti Allah Nabi Ibrahim nika anak saya keteru puluhan tahun pas sabe ning situng tempat saya tak ada kehidupan sama sekali. Ada kehidupan, ada aing, ada apa, ada manusia. Sobung manusia, Ka'bah aja tak ada, badan cuma gunung antara gunung. Ada kehidupan. Soroti Nabi rajin. Bahkan Nabi Ibrahim ketika ninggal, tak toleh Nabi Ibrahim ni kada Siti Hajar ben Nabi Ismail. Takut tak tega. Nah, Siti Hajar tanya, Arya mempena sampian neka ongkuan berarti neka perintah Gusti Allah. Kula ridho, kula ikhlas, sahabat ning tempat neka dina sampian. Di Nabi Ibrahim. Pas Siti Hajar nyari aing Safa Marwah, pas sokon Nabi Ibrahim akuli dekat tanah, pas keluar aing Zam-Zam. Sampai semangkin nih ke ritual haji Safa sa'i Safa Marwah dok remeh genjer Siti Hajar kira-kira. Orang yang haji ngenom aing Zam-Zam dok remeh genjer Nabi Ismail dari aing Zam-Zam. Orang yang tawaf ning Ka'bah dok remeh genjer Nabi Ibrahim saat bangun Ka'bah. Raja coba Nabi Ibrahim nika. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Nabi Ibrahim coba pan cobaan king tada setak terlewati bi Nabi Ibrahim. Soro asonat ning umur la sepo, soro matiin putrana, soro edina keluargana. Marsine kae buang ke tasik, marsine kae yojeh bareng raja sedolim. Wah coba macam-macam. Dadi mun teroan dia agama jaan keng tanda kecobaan ya ceringan dia bedemo sona mun teroleh juara ya nyongomo sona ya mun Mike Tyson juaran ya teki mun karo mo sona cek ya cek-ceki ya juara na kelas kakap ni cek terus dia belim pian mun tak bisa ngedepi ujian beneka pikir mun tadi beli tak ada ujian no joraju ujian apa ya joraju ujian karena ujian neka untuk memperkuat iman. Nabi Ibrahim yuji nggak nikah semakin kuat iman Nabi Ibrahim alaihis salam. Babu bait tasawir allati laisa fiha ruhun wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama kara dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik Madin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقراباتنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبار خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خليع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي خصوصا أروي مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم إلى رأي صاحب هذا المقام الجد عبد الزوجد الوالد أحمد بن عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة والشام برحمته والمفروس من الجنة يختم لنا بالحسنى في خير وتنوع في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة والوالدي آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحان ربك